Kua kotahi marama I naia nei, mai te wā I pai ai te kaipuke Rina ki runga I te pūkawa I o Tāiti I waho o Mauao. I haere atu e Hinarangi Goodman ki reira I te rānei, ki te toro anō I ngā rōpū tūao. He whakapau kaha, he whakapau wera wera. Koe nei ngā mahi nui e kōkirihi ake nei, e nei o ngā rōpū o tūmatauenga, me te ope tau wā moana. Niu ngā mahi ngā hino I roto ngā paua, pōhatu, kei konei, moto waka nei, puta mai ngā Tāiti, aroha mai ki ngā kaimoana, ngā manu. Te mea tino mō rea rea ke, a hakuakua kotahi marama mai te wā I tūpono hea I pēnei Parekuranui. Ka are toni te whiore I te mōhio e ahana te upoko, I roto o ngā mahi horoi hinu nei. We've been using sawdust as well, and that works with the ngawe that's at the bottom of a rock pool. So at the bottom of a rock pool, at the top of the rock pool, in the middle of the rock pool, amongst the rocks, you know, you name it, we're going to try it and just see if it works. Really, really confusing. We're getting a little bit upset at how long the process is taking. The so-called experts are supposed to already know. He mihi nui anō, ara ki te maha o ngā kaimahi, kua tatu mai ki te awhi, a ki te mahi tahi, te ukui I ngā inu o ia tai, e ke mai ana ki e nei toka. Yeah, we've had whānui from Auckland, whānui mai Kaitaia, coming down, doing what they can, and then, you know, staying as long as they can, and then going home. But, you know, every little bit helps. I wainga hoki I nei toka kei te take tonu o te maunga tapu o Mauao. He mahi nui tēnei ka haere tonu mō ngā wiki, mō ngā marama e tū mai nei. Kia kore rā no ngā parahinu e piri haere ana ki runga I nei toka. As long as that thing's still out there, and even for quite some time afterwards, we were told that just the containers, if they made an effort to get those off now, they still wouldn't have them all off by Easter next year. Tūturu ma te upoko pakaru e tae ai ngā mahi. Ko Hinarangi Goodman, mō te karere. Me te